post speaker kalome hei vina ka department chan sports infrastructure amason na chungchang resolution private member resolution mu fan nia so ho na thatak mai kan nei hi alom katia masain resolution move to puzo than tluanga Aizawl West 1 bial tu MLA za tak chunga lom thu ka soya ten ke ni ho khang ngai tu khoma resolution te ron tuang chuak tu te sponsor tu MNF party chunga po lom thu kan soi du bokani masabera chuan hei sports chungchang kan sports person lotling tena lotin nan ni nuwa kan season le voi khatna te pon in ka hria Jeremy Larin nunga Commonwealth Games kan gold medalist India bi pui poi kan chuan em te ten dulala rem siami hockey star ti mayang te le mi dang tam tak po soi chak deu kan ne ya tun na ya khovel huap po min tha tak bizo kan ne ya boxing lama te po world champion te kan lat dai thin kan la dai ngai lo kick angani professional boxing ate kan han dei chowa kal min kalam vek lawanga voina hian ti rik ve ero chuka duwa an mani wanga heng sports chungchanga resolution ngai to na te po hi alo chuak ani thengem o ti teril ruwa oma voina hian choi moina kan hlan du ani ti chuan hei ho sa hian mi thar kan nia kan du voi khatna kan chief minister za tak le pathian zara minister ni na te kan han chang via he house nge ya hian sang ni som pakwa budget session kan nei masak ber khan ka chan voted ziate sports ta na sum dat liam ziate tin nge mo hetiang te chon na tho veng lein mu sit na ni lomi ti te member chen khat han fiam thu de phei chuan NDC as a construction building pakhata sakna za pon le ne male department pathuma sum da hi le ti te po kha oma a video te po hi oma ka en le ka nui kur thina khan ka ti ngai na shelo khan ho sala chetla thanglo ni bok nen khan kan thu mai big lawang thei top kan song kan chief minister tenen thei topin kan tang hawanga kan thu thlong reng big lawang dekhega khakan ti khania vena chuan ti big lu tuk deu ni lo mo ti vak te chu tik don mi ti te an ni ta hi ale lama chuan kan sarkar hlotlin na sports department le sports department atana na maron lavetu kan deputy CM za tak an puton luya department en call UDN PA le Aizawl Smart City atangan contribution te ten kan RD minister za tak pulal ruat kima department atanga hun tam taka sport infrastructure siam an ni te kan chief minister kai suaina kan tan ho na thatwang te ponin ka ria an chunga po lom thu kan soi du ani tin chutiang ka soi mek lai chuan Mizoram annual plana sports budget chu alatlem zwal zelani ti kha kan soi ve hrim duwa chu wang chuan operation MLA lamte kan ruling MLA ngei te point sports promotion chungchanga te Mizoram budget man ngai siang chia kan du khop lo na te Mizoram sarkar chet lak na ton khop lo na te an khop kham lo na te kha ka thiam khop maya ma se Mizoram budget atanga sum ti pun hi chu all ai lo khop maya covid si lo leng mek nen la ya khan uluk ta ro chon ka lo chin chia ka department officers te po helai muna te pon oma tin mun tanga lo chin chia tu te pon oma voina kan member za tak tena soi zong kha kan lo chin chia vek ani ti kha kan soi du bok ani ti chuan atun hung ber pu du oma pulal du oma operation group leader za takina asoi chen khat kha
ka thei mil ma han react thadewin ka ria PMJ ke guidelines kalin sport a sum lak vakania education ate skill development ate sum man turan di line ti lai kha sexual palani ka ringa guidelines kan siar chiang lo me ni o ka tia kan PMJV ke tanga resource te hi 80% at least 80% hi education ate skill development ate le adang te po khasuya chunga chuan utilize turan man tangkai turan ni ati zok na ni a chu mi om zia chu feel kan siam te hi education college no pangte zirlai no pangte poin mang tangkai veang hall kan siam te po skill development nan taekwondo zir nan te le field nga te po man tangkai ngei turan ni tina kha akko kan ni ti kha wena hian kan soi sim tu atin hey okay, po here guidelines sa call ringa. Yeah, 80% education, health, le skill development atiani. Sports ape phallo atilo. Mase atamber hi education le health le skill development a culture ni atiani lain atilo sports atamber kalta hi diglove kan timaini. Ngoro ka sefia lolo te he til hi asia niwela sia tlana thank sia sum kha 80% kha education at skill development me ta te ngani health ate mantur ti lam kha ani rualin amin takjok che hi chu soifiana ate meeting ate po kai po ka telve thina ka chiang ber hi kan hi yang em o ka ti helai tho jinga chuan chu wang chuan a resource kha at least 80% kha education ate sports ate health tante man tangkai turani utilize turani ti zok kha ani yang poni se in min kha chu ka hrenga nangeni anga a resource su hall te football field te khang te po kha ani ve khang chu wang chuan he ho sa hian chiang taka kan sia thena tan po thain ka sia chu wangin khatian kha aski mina chiang taka azia dana ni kha scheme luizok khani a scheme tharzo ka chuan sports te ron telvero apoin mo ania notice tan te phei chuan apoin mo ti te kan rota kengei point ka rota tuna chuan sports te pon tourism te pon tela ten chu main lo state priorities te po tuna chuan ti thei vek to chu wang chuan a hrelo te tan chuan dan kal deuh lek le soi deuh lek khian an local le mon le ti mai tu he kan soi deuh thinin ka ria chu wangin chu tiang khani reng lo tin PMJV ke hi adan kalin sangson hi government of India hina siam lovang ti hearing ngamila adan kalin appraisal team te hinan thilan tilawanga adan kalin screening committee ministry na ruat committee te hian antire reng lawang ti hi ring ngamila chu wang chuan eng tin nge mo sports department hian heti za hian an zuk po chwa theile ti zong hian ngei tuana thial lim chau hian mangila awan thom em ti ha ril ro omani Power Committee 36 meeting at Han, Mizoram Hian, IT Pathum Kanne India, Sit Sangkat Kanne India. Amarosu IT related, in scheme at Lemsia. Tuna Changsuan, Les de Lam Hoite, Hemi IT related Hoizong Hian, proposal ITI Tepohi. Ron Uar Routin, unadvised Yelsuani. Suvangin in proposal Nung Berpoka Kanne Vevek, in Warta Deuti Pokantria. Ama ai chuan yeah khati chin rigot sia kha chuan peace bonasa sumo omlo cheng khat man ron ti chuak lo NLC PR fan mai lom north east state dang ten peace bonasa suman mutam zok ti tu thau soi khani chu wang chuan he ho si za ila adik engemo chan ve te thil soi hi chu ti to lawang kha minute te kha kan chiar chiang hei ke po tu na po ka kol reng okay po ka kol reng kha minute chu wang chuan abop loka a engemo lai te la vin kalaya khan ka phua chopani lo heta hi in zia kan ni lawe I phua chop ka ti lowa a in ziak dang tam taka oma tin chu mai piala ma chuan 36 executive committee minute kha cái đi cái department này tu na thì mới là implementing department chuan kan 37 ko pi po kan nei ve tho kan nei ve kang chu om ve ka du en thein website ta oma kan nei ang chu khan chair kharon address zero chu wang chuan direct chu
chu wang chuan pu speaker a then te soya soi kim lo hi enge ni eng tharazia ngen ti kha kalphung tharazia ani chawang ti hi ka hlau khop maya chu wang chuan kalphung tharazia hi mi puin thu dik chan ve an hria thian ngai dan dik lo le enge ni ngai dan hrisel lo ril ru hrisel lo po nei pha theya chu wang chuan 36 meeting minute kha a meeting ni te po hak chiang takin ka hria an soi ho dan te po ka hre ka a minute lo thlen hlan te po kha phur lo zetin ka lo ngak ve tho a chan chu covid a wangin eng ma ti theilowa finance in sum min pek theilo wangin mizoram a chuan eng ma kan ti theilowa khatiang thil kha ani ti kha ka soi duwa top na chuan toite in PMJVK niemo Aizawl smart city niemo hetianga hian a guidelines kalin sum aman theilo sum sang sona mungot theilo ti hi kan hria ta poimo official point an du lo minister te point kan du chuang lo chu wang chuan guidelines sang thlapin kan thu nei ve na china state sarkar kan nia India constitution 7 schedule government of India central sarkar kan tinen 7 schedule thu nei na ve kan thu nei na nei ve kan ni an enge ni lal me yang maya central sarkar thu kal tur po kan ni big lo chu wang chuan PMJVK niemo Aizawl smart city niemo khelo India niemo henga hian a appraisal system te a verification system te a screening committee a screening system te a sanction system te hi very rigorous sa program suitaila rigorous tak uluk takathir department pakhat mai emo ministry pakhat mai poina thir poni lowa empower committee ti omja chu kan thrin ka ring ministry sang ai hotel khom na nia khami te khan tuna kan project zong somriat pali hi dan thlapani etia an pomania helaya kan lo chin por kan tum thin hi fu lo dewin ka hria chung chu kan soi du boka a toy zong in tuna kan resource siam 100% hi education test skill development point an mang ve thei vek ani PMJVK atang kan siam hi ti kha kan soi du boka tin enge mo NECS ti te hi soi chua hi kan chak deuh thinin ka hria an soi lo in a thain ka hria NECS hi du taka ke point ming te poi ka phua ani sarkar na ka tholai dei to ka din na ni a chan chu conduct rules te kan lo zir ve thina pol din khati lai chuan NGO me la ni a NGO pol ming sakhi dan la khap lowa chu wang chuan ke ma sak thlap ania ming te po hi ti chuan har sana tam tak tokin akal so ve thin kan soi du zo ke ro chu thoka phita enge mone na han mirin hlel tok vel tura thil soyang chi hi tun ma chuan om ngai lo sin male chu hi hosta le zel kan ti hi chu poi khopin ka hria chu wang chuan long tlai lama NECS san soitel tra lang chi te a contractor te ril ru te pona nga a monitoring team ril ru te pona ang ti te po hi lomin ka hria tin NECS le PMJVK agreement ti te po kha khang te po kha soi fia thain ka hria zo na te po ma khati ngoi te ye ten an soya avil tu te pon an se velom le khan soi zo kolom chu wang chuan chu bo soi kan ni lo he project PMJVK NECS le DCMA in agreement and sign hi sang ni som ni pani ani chu po chu background hi kan hria tela chain ka hria dik tak chuan ke chu thanem department sang hian PMJVK state dangin vaibel zanga te vaibel zaruk te vai khatan muang hian muila ti hi ka du thin dan ani chung chu tiang chuan DCMA point ni tito pan chua khatianga mani department atanga DPR siam ve chaklo le siam le theilo chi te po om ve ni chung te na an roi atan chuan tin agreement an sign chu sang thi som ni pani kha ani te ka kheta lo wa chu ta chuan a fee po finance department ina reta ti chu ang khan an ti 1% ti vel 1.5% amount na zir khan ania sum kha an ti chuak lo ni chon hlo po khan la tur ni lo consultant dangin roi dan nen ain ang lo ti hi kan hria ta thachim hrim ka kan fa pa te fa man ni ka tan hrim lam ni lo wa tin voina hian engam de takin ka sentimental de min thiam ula NECS hi tun kum khatle ti a phei chuan an motor po atlan to mang lo wa man ni jing nimin pialok jinga an da khom la ka vakal phei chu ka ril ru na ang ringa
จุดที่ขบจวนมอเตอร์สมหิจวงเวลที่ปรสมหิจวงเวลเลยเจซีบีพบปัสสรีเอมนี่น่าถกเราอินได้ตะกอมตัวนี้น่าโทษที่จนจากเวียงอินโลเวตปนจากกังมาเซนานหูดีแล้ววะอินซูแค่มีใครมานี่ดีพาร์ตเมนต์ละมาจวนอันโทเวฮีใครจวนทากติแล้ววะจู่ฟังจวนอินเจซีบีพอฮีอินโลตีเรนสูสปอร์ตเลทัวริซึมเลไอซีตินหัวยาจวนมินเงี้ยมันนั่นสวยงามทลบังที่อินขับสักเตปกันนี่ถ้าปันวันนี้พอนั่นติแล้ววะเห็นไหมเฮอัน agreement ใส่นาขันนัดทอดนัดตัวประคัดมาติแล้วเส้นทางตั้งสุ่มตีช่วงตูริน DCMA อัดหัวassign ปุยไม่นี่เราสุ่มมารุ่นช่วงคนดาพอเอ็งมาคอยตัวนั้นเลยแล้วนาการเลี้ยงเตเนี่ยนัก agreement หนังจีคันนี่จู่ฟังจวนข้างเตปก็เราใช้ลาไทน์กันเสียจู่ฟังจวนขลายเตะข้าใส่ตัวอันวันเจ้าเราหน้ากันสวยงามรอดิมันเตปก็เลสวยงามเลสไซโดเนียน่าดีปนโลดีบอยวักโลละเนี่ยกัลพุ่งทารีอัพเห็นเลยอารินเดลน่าเวลาบ่อยที่กัลพุ่งทารีนี่จนทุกทันนี่เสียละตินมาซาจุงจางข้ากันสวยเลยแล้วกังมีมาลดังข้าจุกงั้นเด็กก็เรียกเสียงเราไม่เทียมาซาอิน่าปรากไลดิ้งตีเวลค่ะกันเตลเราตัวปัดทิลตีลำปังซองตีฮิริฟัวงั้นนี่บายเล็กสันโดนปกคานอิสูงั้นหมดเสียมเดียวแต่ปกคานเนี่ยกันเสียเขาจะอุ้มตะเคียนกันเสียเวชาข้าตาคานอปุยสาโปมิจฉาสุรคารินกันถั่วตั้มขบไหมทีนอาเซียนส่วนร่างให้กันถั่วปุยฟัวอันตอนอินติทูลุตุกามินติตูโปเห็นอมไงเจียเราอัพเห็นนักเขียนตูเห็นในท่าเท่าเงี้ยเนี่ยก็เจียเราว่ามาเสียตูน่าเฮียนปอยสักข้าลันดิ้งกราวน์เลยนะตัวเตปข้าสเตสอการินตุมสักกันให้ละวะกันตุมสักโลลันดิ้งกราวน์เลยนะตัวกันตุมสักเรื่องละวะลันดิ้งกราวน์ข้าทัวริซึมดีพาร์ตเมนต์กันเลยยันนี่ไงมานี่อ๋อนี่ไงมานี่กันเลยอินเลยฟัง NGO แต่ข้ากันตุมสักหมดเทลอินเลยฟังข้าลันดิ้งกราวน์นั้นในพาตเรงล้อมข้ากันล้อมโลนี่ละวะโปรแกรมมานะจังโลเบงงานตัวเตอ association ข้าลาร์ขัดโปเอ็งมาอินดาเวลข้าเชื่อมันที่อาศัยไม่นี่ดิน PMJVK พอฮี 80% education and health and skill development ที่นี่เสียเป็นเช่นเวเดียวต่อเตะกันที่ไม่นี่หัวตุรอมเราหัวละมันนี่ละวะกัดตีเทนี่ละวะ education minister กันนี่ละไม่ปนนี่ละวินสอยถุยก็จะคบไม่เหตุที่เลย education จังพอเฮียน proposal ตั้มตะกลุดเวีย criteria คิดตะกันโออันนี้ Ministry of Education นะควรจุดที่ไม่มีนัดหลังเทลาวเฮลต์จังเป็นโปรเจกต์ตั้งตะกลูเท่งแต่พอหินสวยริดูแล้ววะมาเซ Ministry of Healthงั้นนี่ Family Welfare อันที่มีคุณมีแต่ควรมัดเลยขวดตัวมังงดจุดเราเนี่ยมั้งMinistry of Health Ministry ควร Minority Ministry หน่วยสกีมหน่วยโปรเจกต์ appraisal เตเราตีซุ่ม recommendation เราเสียมค่าตูนเท่งเฮียนเฮติคอเพียน health project พอเฮลุดขัดตั้มโตอันละติละวันนี้โจกันนะจู่ฟังจวนอันเลระให้ลายะตัวเต้บอกกันบุญเทมานาเตียเราสวยชิ้นฮิดิกเราเดี๋ยวเล็กกินกระเสียจู่อรุลังบอลบอลินกันสวยดัวตาตาทรัสฟุตบอลจุงจางฮีตาตาทรัสก็โถลายะบุลตันนี่ตาตาทรัสเซียนปัทยานซาระซีเนียร์สเตทคอนซัลแทนต์ของเวทีนะตัวมันเนี่ยในรีพอร์ตต่างไงเราตัวไม่พูดระวังมินตีอย่างข้างแกงเราว่าการ building สักนี่กันดูกันโซมาเละกันเฮนโอเวอร์มาอินกันมันตีนเฮียอะคาเดมีเฮียนเฮตาเฮียนฟุตบอลละมาเองโมปาร์ตี้อัฟฟิเลียชันนั้นในฐานะสิเราฟังเองโมสวยจากที่น้องทีนที่ป่วยกติยาลายฮีลายเฮียนตาตาทรัสตุงจางเฮียนMNFสุรคาร์ชนกันติดชัดโลดสุรคาร์มาสาป่วยนั้นติดชามาเสียสุรคาร์มาสะหุ่นลายข้างสารที่ส่งภาษาเรียกรีเมนไซน์สีข้าสารที่ส่งปริยัตอัตตะกี้ฟังส่วนเจ้าว่าอันฟังส่วนเรีมันแล้วว่าสางนี่ส่วนปักวัวข้าตัวพุ่นแล้วนี่ตัวเสียมาเสกมาไงพวกบอมเบย์จุกกลินให้กันตีส่งกัดตีส่งตีเลยอันซีโอพวกโฮเทลลารุนกะลาอย่างข้างชัดตะกี้กันกะลาตุน่าไปส่วนเซ็นเตอร์สมรุกมินนสังส่วนทาร์ตาตีส่งเละเตปอนตุ่มถูเตฟาร์บัลส่วนมินศิลากันล้อมเลยเฮตียงมิโซนาปังเต็นกุศมูมัลตัก
certified coach vek nuaya training thata kan nei laya a soi nom zong a soi thin hi ram hroi tu te ti dan turan lawang a ti hi kam mu dan ani ti kha kan soi du boka tin state association sang te vui le engam vela soi khami district sports committee chungchanga vui anga soi hi thu dik lo in riani state association zong in district sports committee district tina DC ka chairman nan waya tin hi an du veka engemo alo nilak lolai ten engemo an han soi deu po khan ngai to thaleng utin ke in ka ko khoma chuta po chuan an du naran mai niloin mingi sign vekang tin resolution an stiama state association zong in state level association zong in tu na district sports committee din dan thar kalphung thar hi an du chu ti ngai te po central scheme te kan han implement zela hian angai buka chu kha ani ai kan serchi bial tu zaum tak pu du oma bial te po kha man sana kan soi howa phur takin alo tha e mani hi kalphung tharang hian kan kaldon nia anti vetani ponto kami tata thas ne na an embo yu kha kumsang ni la sum ni la pali thenga ni lo mo congress sunlai an sign kha kha som pakwa zo don khat be som pasarian sai na som pakwa zo mai chun di don mi sang ni le som ni kha emene party zo khian hei congress press release khatik lawa zuni som ni le pakwa a hian emene party in poisa dil thin na wangin le an ngai saklo wangin a to pani an tin hi congress party press release chau chani ha long tai west bill tu zaum takina soi kha kan soi fia lo long e tata trust mizoram sarkar le MFA agreement hi pakhat chia oma chu sang ni som pakwa ato ma se sang ni som paria ta khan tenancy agreement an sign le a ta chon ta trust an tel to lo mizoram sarkar tel to lo chu wang chuan khan an soi pol luye tu tenemo tenancy agreement le khami Tata Trust khami Center of Excellence ran zel tura agreement kha thil dang te ni tenancy agreement so building lo lo zui zel the da tur chau khani kharo kha chu an sign kha Tata Trust nen agreement lo wa Tata Trust an sign lo wa Mizoram Sarkar pen an sign velo MFA le khoi farm nge ni kho chu le chung chon le police department an sign ani kha chiang de ni sitong o chuan chuan nia at toy zo ka soi phram chu kan tumanga zo na khen lo ni le thina korte thoveng basketball court kha RTI nge ni assembly zona noi som pangai zo ni antia asang sona noi zale tian ni box yati kha korte thofeng a hian basketball court kan sarkar tirin state fana changin noi som panga ka chiam che lo ni ani turangai la khatinga zona chana om chuan in siamani a chu zok chu ni tichinen soi kha chu PMJV ke tanga kan siam tur kha chu noi zale tlewani a chu an mani ngen nangin futsal ne na man kop thei turin siamang un tia futsal ran on lo mo boka he war puar ke minister za om taktenen mani lo ka kan zukala alom pon lom viawin ka ria chu wangchon basketball court kam futsal ground te poni de du adon ni chu kan tianga tul chuan sumpo kan pek belang tlema zong pek bel dan tur chu kan zong thei ti kha kan soi duwa chu wang chuan korte thovenga noi som panga soi kha chu state fana tanga khu an tennis court bula tuna an man mek to siamna khu nia pakhat zo ke ro chu PMJV ke tangin bungruwa ten da antifel mek ani ti kha kan soi le du boka ten member zaum tak ten in ngai poi mo zong te in soya kan lo chin chia thlapa po bidi chakma khan ni he hos nge ya Astroturf football ground kha asoi chuaka assembly proceedings apo record thapania kan han ti sakte hi kan theite hi kan lom khop maya bial solai area pon lom khopani a ignite ani ati ngem mi kha a area zong po ati te kha tak point ka vom ve a ma se sum hi in hai se ka
เฮลตาเตจุกไอ้สุนัขเตมังเวลตีขัดชูไฮเจ็กตีขัดชูตรงกรรมดิกเราปอเป็นที่แจ้งขัดมาอมเราวะ PMJVK สปอร์ตดีพาร์ตเมนต์แจ้งขัดมากันปดเปงเราดูตะกาสังสนเทตุยนสปอร์ตสตานันรุนสังสนเลี้ยววันนี้ไอโซลสมาร์ทซิตี้ซุมโปสปอร์ตดีพาร์ตเมนต์สปอร์ตที่นักการลากสักเกมหมดจุมีใจลากสักตีตรงกับเล็กๆที่ข้าอมินกษีakal phunga chuan block level in a scheme sia manga district level a theng sawanga screening aninga state level a chuan screening recommendation asiam turania tuna kan siam ho hi district level a pakhat man thulo anhnunga hing sign chop tirani kha di ngoi ro i se lo di kha longtai bial tu kania ka bial chungai na PMGF ke guidelines sa hian line tam taka uma chumi tan chuan akal phunga chuan meeting na hian circular te in state level a office memorandum te ko po kan ni lo til sang tam taka oma in officers meeting level a po kumina chuan chu lai chu ron ngai poi mo ro ti te po oma kan soi mai mai nga sport minister pasa systematic lo ma se central a speaker nung thak in here ton na isoi tir lo do nge hete ki reng te chu a he chiang lo zo khian ngoi ro a guideline po kan sia kal phung po kan sia ama ero chu tu na mi ero chu akal da na hi adik lo vani chu tu na central la khen na central la danga ron sang sot na hian chuan engtin nge khalai ka chu expert na ne chu lai soi lai pu da kha soi lai kha ro soi ro se chuan ingai thang o ne po speaker so hi ni le thina ngani like a guidelines the nang mani kha in do su he da an ron di ro in kok thina thalo chu wang chuan tun na ya po an dik dona kan chau ma PMJV ke bi khi chu kan soi mai mai anga a minister kan ni wang pon ni lovin Mizoram a hian sum har satna wanga finance department ne sum min pek thelo lai khan kan ma kan la sak thelo wa ma kan la thelo wa na se ma kan lak thi nu hi chuan progress hi tha ma tu na project somriat pa li han ti khan somriat palia khan sub project ti mayang anoi tam tak man khala chong le nga la kha nga khan khotlang khoi tang ma in an ti chelu tu ke ana hi wa che em ti ala om lawa tin ni chin khan soi rik pakhata khan project somriat palia pani chau zo ti kha a project khan component tam wangin entinan kortha hasui taila kortha project kha mania kan chief minister sa takin hong towa ma se project zo pati zinga khan tel thelo achan chu a building ken telte a ken tel dang khala zo meu lo wang khan khatian kha zo lo wa khan kan chia zela wangin zo complete kha tam theiri lo wa ma se pathian zara kan damanga kan department engineer tena an survey dan len an tum dana chuan 70% 80% hi chu tun kum kallai calendar year hian zo man te pon in ringa tin pi pakhatin nan va mutam ve ni kan zong hu zo lo ti te kha an zon dan hi finance department a panel family sa oma tunge appropriator mo tunge partner ti te chu lang ve ka khalama khan an zong lo ni mai theya kan hril te po khan phut deuh kher nin ka ria junior consultancy services ti kha pulal sang puya ania a proprietor chu tin MNF party kan secretary chuan vortak ania an ta po tha em ke po nuam ka tia MNF nge hi chu ti te ka rel ruwa o mani chu kan soi duwa tin an tin na som nga pariat in pek big ti lai te po kha volleyball court le basketball court sangson khatania man lifestyle la tender vakati te kha kan department lampoi nan du lawa tin a ministry nei tu lampoi nan du lawa chu wang chuan sangson khat uc khatakal tursi angchi kha chu work order khata ti mai kha sarkar kalphung thar kalpui mek lai tu ti hi chuan tha kan tia chu tiang chuan kan ti ni ti kha ka soi duwa thathum vela zo kim vek thei te pon in ringa
สะทุ่มตะคานอันมานินถอปุยฉตักตักเตปนในตุระง่ายละมุนรังมีข้ามีปักขัดนะถอเฟกเซียนั่นนี่ละวะขลายขัดซูเทียมตักินสมาร์ตตักินอันเอ็นคนละงะผู้สปีกเกอร์เนี่ยผู้งวนเลียนผู้ซีลิงงวนเลียนจุงเบียลหินเดียมก็เช่นละว่าสีตลางปุยทลากนี่จานามิรุนโทนะไลท์ซิสเต็มมันหันตีเวลดันที่ข้าชัดเมียลขบไม่ยะกันเก่าเริ่มจานะปุ่งนะฮีเบียลหินก็เสียอันนี้มั้งค่ะอมเริ่มจานจนวอลเลย์บอลหันเขลเขาพอจากขบไม่จานะสีตลางปุยพอจานะวอลเลย์บอลหันเขลที่ตัวนั้น completed project สักการกันเรารีพอร์ตมันแล้ววันนี้ลุงภูมิโดนบนวิศวงมหรอคะที่นั่นลุงภูมิก็สุดตากาจวน PMGV के guidelines ก็ข้าอินเชเบลตัวบุกะ PMGV के guidelines ลุยขานลุงฮิภูมิพร้อมตัวโปรเจกต์กันเด็กไปจวนเอเรียมีปุยเตปุยนะสังสนจัดเตtransparency อมเทน่าตัวจอยกันสวยเมงอันเดียมาเสกันภูมิเสียงงังเลยวะภูมิเราเฮสมงัดจวนกันแล้วในนิติค่ะกันสวยอันเงี้ยแต่จวนracing track ที่ตัวเต็งกันเสียตลานักสวยตัวไอ้พวกพุ่นกันแล้วสุขมุบิกแล้ววะกัน chief minister จะอมตะกินทลายเต็มมาหมดนักเสียอิน racing track ให้มีการเตะไบค์เตะอินทรานเสียงนักตัวที่ในเวทหายตีเดลีกออนไลน์มีรุ่นโฟนนะไงนักเสียงเราก็ตีมาเสียตินมากันอาสุมค่า regular funding ที่ไม่ละสกีมตั้งส่วนที่เทลวังที่เขาจุกริงสา CSR funding เตะกันทรงอาติคานกัน chief minister ผู้จะรำทางอาซาระ rural electrification corporation เต็นหน่วยจะสริสมงามินหันสังสนะกะล้มขบปะตัวน่ะเฮียนน่ะทัตตะกะจันนี่ยาคูปอกว่าถกตัวแต่นั้นถกทะเลติมานี่อาริซีตังอันมิเทียมโลกัลเตปอยนันตีดังเตปอฮีมินเป็กเบลขานจากเล่นกะเสียสุดเตียงจนไปสินะทาร์ดังเตปอกันนี่CSR ตังหน่วยสังดอนไหมสมหันหูเตฮีกันละตีกันนี่ยังละ experience เราตันส่วนกันตันทิลทารันนี่กันล้มเวมากันเมมเบอร์จะตักเต้นมินดอนสวยชัวสักติค่ะกันล้มมันตีค่ะกันสวยดูบุกทีนมิโซรามินด้วยจะเรียกตีกันกรุ๊ปลีดเดอร์จะตักพูดว่ามาขานตุนตีจะเวมข้าขันมิโซรามันนี่ละวันด้วยจะเรียกค่ะสกีมาตั้งอินด้วยจะเรียกดังติไม่ละตีเบลดูแลงั้นบัดกันเนฟังอินเละซุ่มทำโซกันหูชวดที่เตไปสิน provision กันเสียมบกันนิติค่ะกันสวยเตลเลตัวบกันทีนตัวนั่นละมาจนเห็นทัดหุ่นอมตัวสปอร์ตกันทีเรียนเมดัลเล่จำเป็นสิบพิกันไงตัวน่าสั่งเรื่องassembly house ไม่ว่าปะข้าจวนนี่ตัวจวนนี่เท่าไหมมาเสียตุนไล่โคเวลสังกังโจกเละรำสังกังโจกจวนสปอร์ตเละฟิสิกอลเอเจคุยสนเตอันไงตัวน่าเฮียนรัวบันเหลาเตสปอร์ตที่มีเหลาเตที่นี่อัน VIP ที่ไม่ยังกันตัวไล่ตรงตะกะสปอร์ตตานัน VIP อันมันตัวจูมีอินฟิตเหลาเดียวเตดูลเกียร์เดียวเตโมมีนัดน่าเองมันในอย่างจีเตที่ไงปุยโมครบไหมตัวนั้นมิโซรัมสปอร์ต policy อ่ะมิโซรัมสุรคาร์ MNF สุรคาร์อินสปอร์ตกันกัลปุยนาเฮียนเมดัลโซ่กันตินโซนเราฟิตเนสเตลิมนัดเตหุ่นออลมันทัดเตน้าปังทันสวดตีร์เตทิลตั้มตักกันตินโซนนะกันสปอร์ตเลเวลสังเดียวประคัตมีติ้งกันติลเวน่าส่วนอันสวยประคัตจูญี่ปุ่นสปอร์ตบังhealth for all movement กุมซาเลสอมปังเวลกัลตาอันตันโดนขานอันไงตัวนั้นสักขบไม่ญี่ปุ่นสุรคาร์ขานสุดท้ายส่วนอัน consultation series of consultation ขั้นเลเวลช่างอันเนี่ยมีเทียมเตปอันมังตังกายนะซาอัตโตปะอัน finding เลยอันหอยซงในตาจูญี่ปุ่นนี่เตะข้าวเวลนำดำเรนนำทริเซลนำลิมในตัวระเสียมตัวระอัน policy อันหลวดลินนันส่วนสตาเดียมเตะฟุตบอลกราวน์เตะopen gym เตะข้าง sporting activities กันเตียงจี physical activities กว่านัตัวอังจีข้าเตียงอวดข้าอัน priority number 1ข้าอันทิลตุมที่โลทิ้งตัว strategy อัน strategy number 1อันนี้ที่กัน resource person ข้านัสยาอดิกเมลมังโอ้กติยาตัวนาเฮียนมิโซรามาเฮียน exercise ลักเต
ทันติตลากเต fitness activity สังอินบันฮีกันกุมอุปเดวจกโตเตปวลายรัวเตนูวลายรัวเตเลเฮงเทียนตูน่าเฮียนอวดไตละกัน hospital admissibility rate เลเฮลตะกัน expenditure พอฮีนัสตะกินอัตลันยามไม่อมมังโอ้ตีเตกเรียลรัวอมทีนะก็สวยตุ่มช่วยเฮนี่ sports in artificial grass พาอปุยโมเซียกันทันสวยกันทันตีเมกเตฮีเฮตาสันโตสโตรฟีแชมเปี้ยนน้ำโมไอลีก็แชมเปี้ยนเอโมพัตะเคลพัตูร์เซอินันมันจังไกตูร์ตีลำปังอินกันไงตัวละวะมีตำโซกิน sporting activities in Bangladesh National Education Policy 2020 ina allow vision anga tamzok no pang tamzok ten zirlai tamzok ten in ti thantlang na te physical activity le physical education ti theina chan san dei kha kan tum mani ti kha pu speaker kan soidua chu tiang ani mek lai chuan khatatanga a cream a thalo chuak le kha hu tan kha chuan ran kan la zel thodon ani ti kha kan soidu bokatin a top na lam tak tak tan chuan sport promotion fund ti te miron ve pui kha kalon le maya kha mi soi tu zong kha a sor kharon kheng de tol ho ten chunga po khan lom thu kan soi tiang a tha khop mai Mizoram Surkar tanga sum nga yang chi a hi chon kan sak tol maya Aster te chu ti lo thei lowa dang nu chwal zel na khani a chu wang chuan tu na kan soina enga tang hian kan ho tu te point ngai poi mo zwal tu ra ngai la chu ti mek lai ro chuan promotion fan lo chu po lo chuak sela sport association te khan program mumal tak pomtlak program an siama chu mi be sa release chu ni a mang man lo le mang le thei lo po association te po hi a ve thei tho chan khat association smart deu le association chak deu chuan a kar lawan mang zo tam kan pe tam thelo boka ai sia son te po hi ani nang lo khop mai ti kha kan soi du boka tin ITI ya in tui leo na ti lai kha soi kha dik vek chi lo ma se ke po ko lai ko ka ve ya sia son foi tu te po ka soi pui to thina kan bang tang kai tok lo ni tui leo tu ri kan hu mang lo lai hi a buai thak ang reng khop mai no ti sa champion te chu ala la lu tu kan frang tim kan soi lo tiang chu wang chuan kan tui leo dan style te po ala dik lowa tin coach te kan nei lowa nei lo lampang khan soi kha chu ka style ani chi lo ka soi lowanga har san tam tak to ka thei to pero chuan tan kan la zelang ti kha kan soi du atin hei district 10 khat kan cover dek ka in warlu tuk te min ti tamaya asam kha man ne kan meeting na stadium chau siam nan crore sang khat kan state budget tan kan nei an tia kan in ang lo mang ka tia asam kha kan mulian ne tin lam ni chi lovin poni se kan member za tak te kan ngen du chu sport ta na sum aski ma ngai ti po kan rian mang lo CSR tang te PMJVK tang te mo thil dang tang tia kan lo kan han mulian ni point in lom pui tiang uti hi ka soi du ni chu ti ni lo chuan a ha thak ve tat ten chu ti mek lai chuan pu ni ro pam lo pu ni har kan ti chak ma abial khalai kha aron soi kha karil ro ne khop maya chia hete trang heng pe ve mai theilam ni promotional fund tur hi ale SCDP tang khan long chau thawalom SCDP tanga department lian anwai sing bikal te in soi thadu lawa sport ta na noi sang kha zaruk ti te noi pakhat zo khainga ni a ser tur engmo kal kha in soi thina tiang zo ngai ti so sur khar hi hlakhup mai voina kan thu soi te po hi sport association a khomin kan lo en don tian tia sports po war hi bon ve de onia chu wang chuan soi chia thi kai mi soi chiu la chu poi ka ti me lo tu to gen ben tiu la soi chia than kha kan ya va ka ngai lo ma se sports chu soi che chu sports lover ten na kan ti tlat di lai kha kan soi duwa chu ten pu chuan thangan kan aizo south tu bial tu za tak pu la chuan thangana sumpo penan ron ti bor kha ka zot le duwa assembly proceeding satan no rezo ki duem
cái chú nọ rễ số khi karot pu speaker I duem bati lo lo duem bati ro le ni harin in chal nè tau pu speaker pu lal chuan ta khan sports hian khoi scheme ki ma tangena mo UDNPF sum pot peng atia kha chu afa te po hian na than ti ka ring lo wa ka pas ka ke an pui ni tai la pa khatiang kha isoya nore tir dei ro ka ti nge ka ringa chu wang chuan UDNPA tang hian dere po kan pot peng lo chu wang chuan UDNPA chu infrastructure development siam tu an nia urban pa chon tu an nia urban infrastructure kan ti hian sports si component lian ani sel kho America upon it ho Asia upon it ho mizo India ma upon it ho chu wang chuan UDNPA in sports infrastructure asiam hi sports na kan po pen ani lawa ati tur dik tak amana ti ani ya kan lom ma kan sports persons tele kan fiami sporting fraternity po kan lom ani so tiang thau chuan Aizawl smart city sumte po hi po pen enga model ti zo lek leka han soi tal hi kan tuma Aizawl smart city to private limited company ani ya UDNPA hi anodal department ani an ma ni in citizen te mamole citizen te demand base angani khopui mason na ngai tua tur te pon ni chu wang chuan tuna hian an tu dan takin ke ni te po bin ron thawa kan deputy CM zaum takin soyang khan Aizawl khopui tan sport infrastructure ten siam hi ke ni chu kan lom ma ke ni sport na kan po pen lamani lo ti kha kan soi tu ni sports ya smart city chungchanga khan office ate po kan kal ve a heni po a guideline sa khan sport infrastructure ti kha om lowa use of open spaces ti kha nia gym ten lo siamani kha chon thudang ania and tinge kha ti sat kha sport infrastructure khan alu thei tak ti kha department a po SPV lampang a po kan kala min thil thei bik chuang lo amaro chu he lampang concern minister ni lo sport minister khan a chang dei thei me amak thing khop mai soi tu tam tak kan ya Aizawl smart city chungchang hian kan deputy CM le kan CM po hi an fakumin ka ria sport chungchang soi don chuan ke po hi eng ma vati ve the nei lo mai lamin ko ve thina an bial chang marte pon dek ve a nin ka ria chu wang chuan Aizawl smart city tang hian ani na taka chuan Aizawl smart city a hian del litlanga an du angemo an tiang angemo ti hi khoi step men an ti du lo top ani Mizoram point kan ti du chuang lo tin sport infrastructure kha urban infrastructure ania an siam kha aswal re point of order kan members om tak pulal chuan thanga kha pot peng ti aron man kha manom tak nin ka ria achan chu sports department ngeina achievement in an siam kha during 2019 and 20 the anzia hian UDNPA atanga sports an po pen chu nuai sang thung za som sari pali point ta khan adi po ta khan po pen tin sia kem in po pen lo na ka he UDNPA de na nodal UDNPA in sport infrastructure an ma ni ngei nan siam ani kha asum kharon pe chu lo chala asum che khat ma min pe lo ti khan in pe lo dot kan ti pal chu dot han ti mai kat bang le pal thina pu speaker education minister Phil tak kan ya ron boy pui ve mai sela enga tinge nang ma ni nin ti ve ka eng chu sikul sakte hi school sak kan ti mi ti hi tam taka omalom in project ka hian sikul tam taka omalom chu sports school an yang sports school panga kan saka pathum hi nga tingen sak ve mai lo education department ka sung kha ti ve mai lo thui noi lo we mai in hin ti si in ti speaker kan soi fiang e thui noi lo we mai sports school panga kan sak tura hian hei thian pa pu lal chan damaral te nen po hian kanin rona agreement po school education department nen kan sign thapa an mania construction agency ten nei chia lowa Mizoram chu wang chuan kor tha le ngoro pu speaker point mani na in sa mai lo bukap sa in sa kang vel ani melo mo education minister chuan nga sports minister chu school saka arona ngai education minister and sport minister sport school saka min ron ani lawa
sport infrastructure te zingami a item tamzok po sports related ani tisina khan kan puzo than tluanga kan mover timela kan resolution move tu khalan soi to a item 10 khat chu kor tha field te khuni chu kan hong to a ma se kha project kha chu hon lo angela kala la zo lo kan la nei wangin ma se khatiang school anga local mek ang chi kha chu sport school education department in en kolsela ma se district headquarters sa long tlai kan sports school te lung le kan sports school te ma mi kan sports school te chu sport department in kol ro se ti in agreement department pani chunga a thapa sarkar level a chief minister le central sarkar point kan ruam han tan kha tha an tia ziak point communication an ron siamani chu kan soile du boka tin atเนี่ยผู้ชวนทั้งจุงจ้างข้าจะเนี่ยที่ขันนี่ก็มาสวยที่ปนนี่เราว่ามีบริษัทตักผู้ชวนทั้งจุงจ้างครับสมาเสพเปลี่ยนตีตรงก็ไม่จำมั่งตัวเราสามีละปุ๋ยทิ้งเฉทอกันนี่บกะที่นี่ทั้งแหล่ตัวระเบียลเต้นอันโอซองอันโอตักเวกกันเนี่ยกันตีแล้วตุกเขียนกันตีมิงเชียตุ่มเตปอฮีมิงทรัสโอกาเตปอฮีนั่นสันตั้งเลี้ยงตีเตปอฮีหลอมเสียละจู่ฝั่งชวน education related อันนี้หมอข้างอาคารมีซุ้มตัวว่าปอเปียเนี่ยหมอเองหมอข้าวเร่งแล้วว่าอันตีตัวดิตักยูเดียนพีเอชวนอัน mandate allocation of business rules พวกเขาอุลาอัน mandate นี่ sport department point กัน mandate กันตีตัวดิตักกันตีRD department point sport สุงจ้างอันตีฮีกันล้อมมาminister เนี่ยนะเป็นล้อมทุกกระสุนตัวอัน director เนี่ยนะเป็นล้อมทุกกระสุนตัววันนั้นก็ request to department ช่างเฮียนsport infrastructure gaps po hikan lang alu tu ka fang hian min ron puize ro kai mania poisa ron pek khera ngai re lo in department khan implementation por ron tizel ula ti kha kan du dana ni ti kan soi du a te chuan tuna promotion ti lo top anga asum live vel ringot khakan ngai tu chuan min ngai palang ti ka hlawa sports promotion hi kan association tak hian na sa takin antia COVID kan tua reibi ka kan hriat angin miste ta indoor chu man theito stadium chung ringo ta chuan in fiam theito anti nu kum khat dona mizoram kan zalian ve chawa chuan tam taka min ti thuan fuma chu ti chung chuan kan association sang mi fel le smart tak clearin association an kai hruaya abik tang state level association hruai tu te chu hruai thatakan ni chung te zara chuan kan du angin sumtenga in ti zung thelo maila promotional activities hi that takin hun masalam ai thadai khan akalani ti kha kan soi du bokani kan ti kha ka du to menge pu speaker kalome